Zdaj pa čakam Urško. Čakaj, da grem v karakter. Bom en umirjeni youtuber. Ti cevkar. Youtuber. Ti cevkar. Jaz sem ti cevkar Miha. Ti cevkar Miha je pravkar pospravil, v bistvu obesil svoje perilo. Da vidite, da ne lažem. Evo, samo za pokušino. To je perilo. Moderni moški mora vse, da zna. S tem smo končali za danes. To je dovolj. To pustimo tam. Se pravi... Jebote. To je... Ti cevkar Miha je skoraj razbil luč. Vse se je dobro končalo. Kam to dati? To je še od današnjega izleta, kjer je ti cevkar Miha skoraj padel v jezero. To ful moči daje. In zdaj samo zmočil eno nogo in to se zdaj suši. Lahko bi se šlo tudi to prat. Kdaj boš prišla, Urškica? Zdaj boste smoško. Do takrat pa music bitches. Nobenih pravic nemam za to. Kaj da sem programer pomočno. Pa znam sam požgat in ugasem pa copy-paste. V prostem času ti cevkar Miha rad riše, pogledajte to umetnino. Malo težko nazaj dati zdaj, evo ga, ratalo. To je trenutna risba, ki poteka. Kaj pravite na to? Taka mistična je. Poglejte si to, ljudje. Poglejte si od daleč, od blizu, od daleč, od blizu. Kaž nisem na nobeni druga. Samo dolče sem. Če je to drugo. Last off je dobro. Kako bi te še zabaval? Danes mi dan. Odvalite se biti to, kar ste. Prvo nehaj brati knjige in začni delati stvari. Jebeš branje, če sam ležiš in bereš. Spet kaj početi. Okej. Kaj bi mi rad povedal? Okej. Ti si? Ne. Pa, ti je nekaj govoriti. Oh, daj močno ve. Right here, right now, moving. Cevkar Miha, bo sam plesal, ajde. Danes s tem se vama. Zdaj, ne danes, zdaj. Ti cevkar Miha pleši. Okej. Ajde. Cevkar Miha, naš to. Če niste spremljali, cevkar pomeni youtuber, ker je YouTube je cevkar.
Miha, to je njegov imidž. Priča ste nastajanju lika. Se pravi, ta klubuček, ta siva, pa ta trenerka in očala. To je Ticevkar Miha za vas. Trenutno nimam inspiracije, da bi povedal kaj pametnega. Sem to tudi ponovat, nimam več pametnega za reči. Ok. A rekel sem plesal. Ja, ko sem bil mehen, me niso gledalo dati, ja, to je. Oj, nimam kondicije. Treba malo težiti. Kdo bi si mislil, da že za YouTube channel može težiti pizda, no. Ticevkar Miha skače iz karakterja v karakter. Gigi! Evo vam ga. Da vidimo Gigi. Kako će ta ambijent malo naredim? Je to boš? Lahko je vam razkazal stanovanje. To je This is my crib. Jebiš to. Ta luster bo spet fasil, no? Preveč entuzijastični tekač. Poglejte me, jaz tečem. Udarjam zato, ker hočem, da me vsi opazijo. Tudi muziko poslušam, ampak ne vem, zakaj gledam v to smer, če je kamera tam. Ok, bom pa tako. Viš, da se mi da, Da se mi da, da se mi spet da. Falil. Aha, najdu. Pizda. Če sem šel tega, mogo investirati v nek višji luster, pizda mu vlada. Zakaj imam jaz Gigi dvakrat naredil? Ticevkar Miha in the house, hello! Little bit, pull it up, take a hit, feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me so, my room, I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. Fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Ede Miha! Ticevkar Miha! Kolikrat sem to rekel še malo, vse veš. Kaj si še, jaz moram prvo. Lezer me boli. Everything is shining, all is gonna be Elegant
Nie. A. A. O Jezu mi. O Jezu. O, puszku włosy. Moje. No i mama. Okej, dobra. I'm sure he's so, huh? Okay, listen.